omukoro gw'okusiima ogu gubirambwa y'ekanisa ya Kanyeganye gy'omubulisa bwa Katebe kandi gubiregwebembirwe Bishop Sheldon wa Ankole Diocese kandi gwetabirwemu n'aba Bishop bashatu owa Central Buganda Bishop Michael Bowa, Right Reverend Onesimus Asimwe owa North Kigezi n'abashororwa bingi. This is why we're here, to give thanks to God. Bishop Onesimus Asimwe omukuburira kwe ashabira abakurisitaayo kusiima Mukama ahabw'ebi ari kubakorera obutosha ngo bareke kuteekateeka ngo nibabukoresi bw'amaani gaabo. David was a king, but he acknowledged the source of his blessings. In fact, at one point he says, there's no king who is saved by the size of his army. Omushaija wakabana amanyango obusimbuzi obwalikutunga omugamba ebintu ebyaine obugabe akabana amanya ngo nibirugaali ruhanga nabwekyo ruhanga ogwe n'okusiima konka eby'okutangaza eby'omukama ruhanga akora. Haleluya. Abokuba omushaija akaheereza yaheereza akantebezaho byabire akayaza kusoma obwabure konka omukazi we yarwara yashara mukureka obwabure yaza kureberera omukazi we. Abakukikora ekyo obali bangahi. Reverend Eliasaf Serwada abire n'asiima Ruhanga ahabw'okutunga obwahura omu myaka ya bikuru kandi abutungiire omu bureberezo bwa Central Buganda aho arabe naakurira abahura bakuzire. Teri mulala wabula Bishop mu bulangizi bwe era ne mukoora ne mwawulire wano mu Central Buganda era ne mutuma akole mu bakadde ng'asinzira mu maka ge ajja kusibanga migugu naye ng'ava mu maka ge ng'abuulira abakadde abafuweta emmindi abakadde abagenda masabo nabo bategeere nti waliwo Katonda ayinza byonna. Era kwasiimira Kano nakale abokuba college mbenyeka office ka office yenyera kwasiimira omushaija okweta Daniel n'omukazi we Justin Kano nakalema yaniba kibe akikula. Kano Idris Nakarema ori kukorera mu ofisi ya president yasiimye ekanisa ya Church of Uganda okwijukishe ekamuheereza obwahure bwa nyuma y'okukorera ekanisa nk'omubuurizi okumara emyaka 5 n'eshatu. Bishop Rubo wa Central Buganda akamodaininga ebiro 28 kwa 5 erizo 18 kwa mukaga ba Bishop baterana owa Central Buganda yeyija yatwakwatsa owankole omugore we. Omukoro ogu gwishikirwaho abakozi ba gavumenti abakuru abarimu nko wabireho omuramuzi mukuru wa Uganda Batkaturebe Magunda n'abamahe abakuru. Kano Idris Nakarema yayongera yashaba abakuru b'amashomero okurekeraho kutwariza kuba abana babahereza ngo namunonga bababuruzi ngo niho batine sente ngo abwo kuba bo bakashomero mu mbera nkejo ngo mbwene hati bariyo ni bakorera gavumenti. Ito tukanyibanye no buzuruzi abana b'uburuzi then eresafte rada tukashoma ahabwa stamp ya Church of Uganda akabatohereza twine fize huireyo akwakacweka konga handikira headmistress niwe kandi kibura girls ahandikira headmistress yitira umwana wanje ayahandikira abanyanyaza hibabire bari headmaster mwakira abana banje bahanga naza kumpe sente. Ahabwa TV West and Evans Taremwa, Mbarara District.